Za sve dobre stvari treba vremena. Međusobno upoznavanje kod mlađih ljudi ipak ide lakše i brže. Dobar primjer jeste i školovanje i sazrijevanje Damira Ivaniševića od osnovne škole do fakulteta. Prvi put kad sam osjetio racizam je bio u 4. razredu, baš kad sam prvi put počeo švedski razred. Ja to nisam razumio. Tek nakon nekoliko godina sam shvatio u stvari da je to racizam bio, gdje su neki učenici u razredu su bili skroz protiv mene. Ja nisam razumio čemu se to radi, da li je možda što se meni sviđala neka cura u razredu koja se njima sviđala. Totalno nisam razumio. Tek kasnije sam sve shvatio, pošto je jedan drugi učenik razred mene štitio i on je govorio kao, pa šta to vama smeta što je on iz Bosne? A ja to tad nimalo nisam obraćao pažnju na to. Tek nakon nekog godina sam shvatio da je to bio racizam. I to veoma rano. Tad smo živjeli jedno manje mjesto, tako da je toj djeci što su tu živjeli, to je njima novo bilo kad su vidjeli da su izbjeglice došle u to malo mjesto. I da je to njima bilo novo i čim se promijeni malo, to možda njima smetalo. Možda su im roditelji govorili kao šta da misle. Tako da mi je to bilo malo čudno. A inače snašao sam se veoma dobro sve dok nismo, dosta smo selili u Švedskoj, sve dok nisam došao u Malmö. To je jedan veoma podijeljen grad, bar po mom mišljenju. I tu je bilo meni veoma teško da nađem švedske prijatelje. To sam u stvari imao samo jednog švedskog prijatelja i ostalo sam samo družio sa strancima. Ne samo sa našim, nego to su mogli biti Arapi, Turci, Bugari. Stvari od svakog ostalo osim iz Švedske. I tu se na neki način ja sam imao osjećaj da se Švedi nisu htjeli da se miješaju puno sa strancima. Oni su bili ljubazni. Ja tu nikad meni nije niko nešto loše rekao, pošto sam sa strane. Sa mnom su se Švedi više počeli družiti kad sam ja došao, kad sam se preselio u Lund, gdje sam počeo da studiram. To je studentski grad i tu ljudi više gledaju ko si ti kao osoba, nego u stvari šta si ti, odakle si ti. Ako ti se ponašaš na jedan način koji ti ljudi tu prihvataju, onda nema to veze ako si ti iz Afrike ili iz Azije, to je njima irelevantno. Nego ako si ti, pogotovo ako si pametna osoba, to isto ljudi više prihvaćaju na neki način. Možeš možda da pomogneš, da se uklopiš na neki način. I tu sam tek prvi put mogao da se tu mogu da se družim sa bilo s kim. I tu sam upoznao isto moju curu skupa sa njom 6 godina, ona je Šveđanka.